Anya laki din! Anay ko. Nagsakit talaga, nagutot. Anay. Anya tinasakit ken karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisidan ti sakak, anay. Agan ano aya day tasakam. Agrayumak sa bakit? Nagsakit talaga. Jackson ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag kalaklakayan. Rayo malaang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay anya nga rod taramidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabiit laang tenak gumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Paggatangak nga rod iti medicine mau, no saan nga ije parmasya. Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adayamot magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga raw. Awan! Adda ko naklangarudain. Uray may salaabo ti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kaya't mumetlagayam ti aginaw iti arak. Isu nga rod ti medicine kuno agsakitak, Nora bakit? Isu nga yung kagumatangan iti medicine ka. Ay manja! Ay, sige na, Nora bakit? Ita lang, ba't nga ginumak iti arak? Italaing mit niya ginumak iti arak. Ulbound! Inaldaw ka nga ginum iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya? Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medicine ka. Kat kumustan tirik na ramaun. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnirsayim. Kas kala agnir-ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kay si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Agrup-rupa kaya kuton. Saan kit dain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbagay. Pukawen na dagiti sakit. Tukak! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang? Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mangtedak iti igatang yaw iti agas yaw tatang. Ay, sige man nga rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakal. Anya tenggadan nasasawin nyo? Adda ayamat agas at tenggadan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Itid mo langin kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ka. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak kau. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel anak kau. Inaldaw nga agsakit ni tatang mau. Ngem no pa inumam iti arak. Agsardeng di sakit na. So, sa inya lakit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayaken ka iti tengedan. Wen nanang,
Tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balaymay. Ha! Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi karamon, tila nagis-isbabawn. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartekan. Sa bali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agungat manen. Yan nilakit din ni bagay. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya amidis sinasasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw, Ramon. Mabagbag titkan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Na. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok. Bakit? Anay. Anya. Ay, agkupit ti marokong konora. Bakit? Ay, nagrigat ti umagas. Ay, taray ka laangan iti pagagasan. Ay, saan? Hindi nakitaray ti pagagasan. Bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron taramid ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya. Jay lapad ti katangam nga agas ka. Bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapuyo, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Kasladan nakabara iti barukong ko Kanakan mayang. Anya? Kasladan nagbukal iti barukong ko nagtilmo na kanakan. Ni, ay sus, amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak met ano, nakatilmo na kiti tulang. Anya nga ro ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kaslan na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danom tap numabasa day ta namagaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kaanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Ay, anya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Awan. Ada ko naklangarudan mayang. Anya nga rod a klase ti danom dayta, Uncle. Arak. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Ha? Medicine nyo ti arak? Huwan kanakan. Pangaasim tayo kanak iti paggatang ko iti medicine ka. I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaun. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Daytoy matipagragsakak. No di mo isardag tinalabas a panagbarbartag mao. Dualaang alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam. Ijay kampusan taw. Anya? Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. Anya kumangay? Ibagadan to anatay ka. Gapo iti arak. Anya? Ha? Mamartek met nga main iso anatay. Kun kunantaw dagiti tattao kun ka. Ha? Ha? Nalakay at matay Ramon. Malaglagip da kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan. Malipatan da kanton. Anya? Kabuteng danton kal alyam. Day di Ramon abartek kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta.
ka makaigna si Karamaun. Anyat sapsapulam dito'y paraangan. Awan, ti sapsapulak, Nora. Apay nga rod apo managna ka dito'y sangot ti balay, At daw urayak. Asinaw ti urayam. Adaytan ni Paribogs. Mapan kamin bakit? Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pateng iti karayan. Ay sinalbag ka. Adda ayamot pateng ijay karayan. Bagay. Himanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni Tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak ko. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni Tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Nakaamomatan ay tibiyag na nukasta. Jakmat nga rod maanawa nga agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni Tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan mat? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ko, nagsakit. Anya tinasakit ken Karamaun. Nagsakit ti tiyan ko bakit? Anay. Kunkunam lang data. Maturog kakit day. Saan man, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Naidumdum at sakit na. Ay dinakman rabakan iti Kastaramaun. Makain-inom ka manin iti arak. Agpaiso ti bagbagak, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manin ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana Nora, bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamati ka ko makanyak, bakit? Jak mamatay Ramon. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak, bakit? Sana kagpampambar. Ay jak mamatay. Anay, ipan na ko di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka Ramon. Ay, pangasim Nora, bakit? Tulungan na ko na. Jakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa paya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga agsakit ti tiyan mo. Ha? Ay sos, agsarsarwa ka mo tan Ramon. Ha? Ay sos, ay ala, urayon nak dito'y balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray dakan ije pagagasan. Agyaman nak, taintaray nak dito yung ospital, Nora, bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe Agnakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabas, apa naging inom mo iti ara. Uwan bakit? Agbalbali akon. Nakaamiris akon. Nasaya at mat no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayin na kajay arak. Agasam, medicine kunam ijay arak. Bakit? Agpaimbag kan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga akon. Kat sa naktun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliesen,
isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.